Карачайга письмо жазарык эдим. Каллай адрес салайым. Карачай Кавказдан көчкенде дейдиле. Сау калсам кайры барайым. Айүле берүле ашай болурла, Карачайны калган малларын. Жарлы Карачайганы кызгандың Сталин, Кавказны карлы тауларын. Энди өлгенлеге жыламайын, калай жылайым саулага. Bir hayırsız günde үй тиккен едің Карачай, сен сыйлы Кавказ таулага. Карачай бандит түледі, совет властьны жашы еді. Карачайны атынамаңа айттырған, тау ағачы ташы еді. Мериян аскери таң аласы бұла, Карачайны жопку жыйдыла. Бүтөу мүлкүбүзны алып колубуздан элтип Азияга куйдула. Карачайны көчүрөргө Бериян аскери күчлүү сауыпланып келдиле. Аталары Казаватта кырылган өксүзле, Азияда аштан өлдүле. Кош түгүллей чачты Казават, атаны, ананы, баланы. Айбла күнгө карай туругуз, мен да көрөме аланы. Киши базмаган эди кыйылып күнүңдө, Карачай сени корурга. Өпкелерим термиледиле сыйлы Кавказны таза хавасын солурга. Эркинликке термилгенден сукланган этеме отлап жүрген маллага. Бу Казаватны нек буйруган эдиң Аллах, кесин жараткан жаллага. Казават этмей амал жок эсе, биз Казаватка барырбыз. Фашизмни курутуп Европада эркинлик жашау салырбыз. Гитлерниттери теплеп келелле, Украинада эллени, энттада комбайнле чайкалып орурла, канла жуулган эллени. Гитлерниттери ели кетелле, нен чажазны, жайны, күзлени. Энтта тракторла каралтып сүрүрле, букан төгүлген түзүлени.